Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Preporučujem da pogledate na vašu odgovornost video Milana Vilića od pre 7-8 dana na, pošto ću vjerojatno ovo objaviti sutra, 7-8 dana na Balkan Infu. Dakle, pored klasičnih priča, Rusi stižu u Lisabon i to, rekao je da je hrvatska nacija nastala tek da je počela sa nastankom 1834. Zanimljivo kako kad je Napoleon prešao Berezinu, kada se zahvalio Hrvatima, pošto su bili tu pukovi koji su ga branili španski, odnosno portugalski, švajcarski, hrvatski i tako dalje, ali nije bitno. I da ne govorimo godinama unazad, ali onaj deo koji je meni bio zanimljiv, pored toga što je rekao da ovo što Rusi rade Ukrajincima je poezija, tim rečima, rekao je, kaže, da je u aktualnostima rekao jednom prilikom Srbija će da bude do Trsta kada Rusi dođu preko Mađarske da nam pomognu s vojskom i kaže, ako treba, i Venecija nek ide. Tako da Srpsko carstvo uzet će i Veneciju, samo da znate, još samo 2-3 godine i tu smo. Sljedeće 2 nedelje su ključne. Brat Putin rešava sve. Hvala vam i pogledajte intervju. Zanimljivo je.